Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Uy, agulimakan ba daw? Taag sa uni, Kapitan. Aya, sige, tuya. Agulimag tayong harap. Patgat! Akakalugaran! Dendeng tayo ni Kapitan. Gas pa ng respeto tayo. Dito'y minatayan. Awan tag susugal Nagruna ka na kayo nga tutubaw. Huwag mo ta, pare! Ken! Awan tag inom. Tauras nga na makitak dita nga susugal kan agi inaw. Sakti makalaban na. Dalawat! Salamat, Kapitan. Saan? Agaan mo tayo. No sakti makaungat. Delikado. Hadulamin! Marikwanang, sobra matngag sa uni, Kapitan. Kunamlan asina. Ha? No siyak lamay sa, nasaya at mo tikas di ngay naramid ni Kapitan. Tapno agbutang kang kwa na dagiti tattao. Una, ngam awan kas kumamot iti baga na iti nasaya at tapno napintas adenggan. Kat talaga matakas di ni Kapitan. Kasi tinakunakon, nasaya at mo tapno saan daala ang laengan ni Kapitan. Anya? Saan mo laan nasaya at no naanos unay. Ta siguradaw, saan damit lang ay kaskasaw. Hey, sa bagay, adamot puntos mo ba say marikwanang? Sa pa'y man butit yarak. Gagawad. Mabitlaan, Kapitan. Bitin ti nainom ka de kwaraw. Nabartag kayo ng gail. Nga mga nudiyo kabalan ti bagiyo inton madamdama. Kabulak. Anya ka na yan. Apay kapay. Madam. Ito nagawid na kiti na dumabisita. Iti na matayan. Kagawin na ka sumagot pag susugal Day talaga yam. Areglado ang gail. Isungarod ako nakasaan kayo unay ngagbartag. Danag mo na ya. Pagururaya kiti order ko nga arak. Awagam ni kaluta. Ipabulod na tila mesana. Tao sa rin to ngagsusuga. Wanang gail. Apay day talamisan nga awit mau. Kaloy, pangipanam iti day taya. Order ni Kapitan, tatabadong. Usaranda kano inton rabi ije balay tinatayan. Taadag susugal. Anya, ay makitam day ta amadi nga ugali ni parinteng. Kundi unget kada kayo nga agtotobaw, nga awan ti agsusugal. Ang isumot lagayam ti dadaulo iti panagsusugal. Ay, Jack man amaw, tatabadong. Sige, labsan kayo pa'y dito. ibagam ka ni parenteng, kasla ka kanusan a kapitan, kunam. Kano damagan na, no asino tinang ibaga, ibagam asya, kaloy. Wan, tatabadong. Sino mutisan na masuron iti kasjay nga aramid na? No dikit luklukon na lang ti pagbagi na. Hey, suron kam. Agyaman na kayo. Tayo indig mo tila misaan. Dihag na nagteka kanto iti gunggunam. Agyaman na, Kapitan. Ni, di mo ibagay iti orasin naman. Di pa nagsusugal may. Wan, Kapitan. Nasyat. Panawad na kami. Yawid mo to tila misaan iton malpas di tabaw. Awisik mo't dagiti kakadwa nga agtutubo.
taag susugal kami man mat. Ni Kapitan Inting laang ayamot ti mabalin nga agsugal. Uray pa'y iso ti Kapitan. Kas ko na ni Tata ba daw? Kas lasaan mo't laang nga Kapitan. Ta isumot ti mangidada ulo iti kalukwan. Oy, Kaloy! Itay ka pa'y di taa. Anyat gatangam aya. Kwa. Nanakwa nang. Gumatangak man iti barahan o adda. Nay, di mo kunaan na mapang makisugal, Kaloy. Dakis day ta. Apay ngay ni Kapitan Inteng. Isumot ti dada ulo iti sugal. Anya! Naabakak iti sugal iti rabi ay. Ikanak iti kwarta banang. Kayat mo asawan, agsubli ka manan ije pagsusugalan. Masapul ang masubot ko ti aba ko dungaw. Iso apabuludan nak ore 1,000. Diyak kaya, Na, no naabakan, huston. Ay, mangibabain kakit day. anya? Kundi sao ka iti sangwanan dagiti kalugaran tayaw amang ibagbaga nga awan ti agsugsugal. Awan ti agin inom iti arak. Anya ti araramidam ita, Amo damit akon kunakladay jay dungo. Sa okladay jay. Damok nga da sa bali abisita adumdum nga. Anya! Ay nahaba daw. Ay! Kasta unay kano abartek ni Kapitan Ijay ayan ti minatayan idirabe. Kaputa saan nga inikan ni Maribanang iti kwarta pagsugal na. Awan ammo da dya parinteng. Kaslasan na Kapitan. Mas dawak may. No apay nga isupay lang amin ti butos da. Kundi sao nga awan tag barbartet. Nga awan tag sugsugal. Nga misumat gayam tagar aramay. Ha? Anya ngay dayta? Kalukwan ni Inting batingting dayta, tuyang. No siyak ti Kapitan. Adayaw, anasay-saya at teramid kaw. Ngata, badaw. Nagkuna nga idaulo ang matendag iti padam nga agtutubong agsusugal, Ha? Salbag ka. Kahit mo taibitin ka di sa nga ti kamates. Aha, ay, isa na Kapitan. Ijak kaya. Di ta kayo. Taintaray na. Ay! Kay! Agsubli ka! Kaslasan kayo, Kapitan. Naa! Tilo ka. Nagawan kat aba inday jayan akaloy nga agtutubo. Sungba-sungbatan nakidin. Kasano ko mga agbain daken ka inteng. Kat kastamet ti makitkita da nga aramid mo. Ay, agpapanpay. Siyak nga ron ti Kapitan. Di rumbang apagtamadan da kentong palanda. Tanya ti panagkunam iti bagem ha inteng. May sa kaabos dito'y barangay tayo. Naa, di ba nang mat? No kayat mo arespetuan kantong palanda ka. Sika ti mangidaulo iti nasayaat nga aramid. Saan nakasta ako mander kalaan? Apay, buska? Kwa? Sabali ti agbalin a Kapitan, akasken ka. Sabali mat nubos ka. Imbagam ka no kasla sa anak a Kapitan. Katpod no, may. Apay, nasakit tinakam mo kanya, pare. Kunamblan asino ka? Idintot sa saan ka mat a Kapitan. Ay, uray pa sa anak ka, Kapitan. Nakaskin ka, pare. Naa. Tadamot karbang ang agsao. Nang runa, nupudnaw. Ay, agulimak ka na. Ha? Pare, mano ti bayad mo, tabayad akong tibiyag mo. Anya? Ay, naglastog ka mo ting agsasao, pare. Ay, di nakman butbut ngay. Ta sa anak amabutan king ka, pare. Da. Di ta ka malagay. Hey! Hey! Eh, Pimanawan ti loko. Ay, kontrabida talaga dayta. Ay, nalpasan ti tabon ka lang. Isungayawid mo day talamisaan mo. Kapitan, Kanya pala ti urayam. No kunam nga ikan ka iti balata unugong gunam. Awan, tanaabakak. anya? Di nakitaan iti kastanay, disnugan ka. Hala, bagkata mo tilamisaan mo tayawid mo. Wan, Kapitan. Kasta, good. Naturay launay, DJ a Kapitan Inteng. Tatabadong. rumbang kenkwana. Kat maikan iti leksyon. Kinapudno na. May sa arabe, ayan nakaturturaw. Gapo iti imbaga na kanyak.
Nagsakit at talaga tinakam ka ken ni Parinteng. Ha? Uray nga rod ka, tataba daw. Nasakit mo't tinakam ko. Naturay launay. Gapu ta isu ti kapitan. Mapukpukawan, tibain ko kankwana. Uray man iso ti kapitan. Numadi mo taramid na. Talaga apukawan tayo, ti panagbain tayo kinkwa na. Maminsan pa'y nga pagaramidan na itidak kayat. Talaga nga makaraman kanyak. Ibagam lang kanya. No kasapulam ti kadwa, kaloy. Tapno dwa tamang tayo iti leksyon ken ni Parinteng. Andamanin na tayo akalugaran tayo. Mapanak adagos agpakita ta mga ibagada nga awanak ang makipagladingay. Ay, awan pa'y makalawas tinapalabas, manipod adda natay. Ita, adda manan si Marunaw. Talaga akasta adungo. No kada minuto nga adda mayanak, di adda matay. Na. Sige, mapan ka. Ang jakunak di ka agar aramid iti pakaibaba inam. Takapitan ka pa'y mo't nga road. San aday tasugal kan inom ti pagalistwam no adda minatayan. Tumulong kakit day. Uwin ka di. Anya kan ayan. Nagkunang agsusugal kayo dito igit ti dalan da kayo ngagtutubaw. Awan ti agsusugal. Awan ti agiinom. Ay, umasidig ka man kaloy. Apay ka di, kapitan. Kasla natang sit ka sumungsong ban. Nay ko. Hindi ko nayo. Sa anak lumaban. Dahito'y matiparakan ka. Ay! Anya jay ko na marikwana. Ni kabadong imbis kumamot nga anawaan na ni Kaloy. Saan? Tay ayunan namay. Anya? Nagtinulungan da ni Kapitan. Naimbaglakit din ta nakataray ni Kapitan. Kat di da na ituloy ti dake sa panggapda. Na, jak amo akas tagayam maray. Wen, iso abagbag-amad di asawam no maminsan. Ay nalaklakayan kan ba daw? Gamanya tinaramid mo. Rumbang ko mga inanawam ni Kaloy. Angam saan may tanag tinulungan nyo kano ni Kapitan? Kasi now, nagsakit tinakam ka ken ni Parinteng. Agasam mo't tinakuna na kanyak iday. Ay na kababain tinaramid jokin ni Kapitan. Tinasayaat, mapan kayo agkid daw iti pamakawan. Sakbay abalsan na kayaw. Anya? Masapul nga agsasarita kayo itinasayaat. Tapno masulbaryo ti susik itinagbabaetan yaw. Di yu urayan a dumakkel ti parikot yaw. Naamwak kan ni Kwarog ti inaramid na paribadong kan Kaloy kan ka, Inteng. Uwin nga ron. Swertem kit di tan nakalibas ka pailaang wano nakataray ka. Tano saan? Sigurado abugbog sarado ka itan. Daitan, tijak itulok dungaw. Sakit day, tilaklaka ang daabugbugan. Niber! Day tanti kong kunakan ka. Na? Anya nga ita. Maituradakan a pagaramidan iti dakas. Gapo iti maday nga aramid mo. Anya? Kasla saan ka nga men, kapitan? No kumata na saya at ti aramid mo. Adayaw ang mapasamak kan katikasta. Ay. Basol mo matlang Di kamot ngamin agan-anad iti sasawag. Mangibabayin kakit di Ay, saan na magbalin kanyak ti kastoy? Masapul a bumalsak. Padasam! Da. Sige, padasam intay. Da. Basol mo nga raud! Anya? Anya ay ati maalam iti balos-balos. Sige, ituloy mo ti panggap mo, tabalunatan ka lang, iti agmalmalam. Yan. Madi talaga tirik na ka di paribadong kwarag. Bayan yun, Anggal. Tano ulitan da pailaan. Sa kayon to agaramid iti aksyon. Narigat no padakkalin nyo pa'y day taabanag. Imbis nga nawain na ni Kaloy, saan tatulungan na pa'y kiday? Salbak hindi na dyan tao. Lipatan yun day dyan, Anggal. Pakawan namidan. Kastalangan ti aramidan yaw. Makamon kadakwada ni apod yaw. Parinteng, imay kami dito'y balayaw ken ni Kaloy.
May kami kumadumawat king ka, iti pamakawan. Amumay, adakas tinaramid may, pare. Nasaya at imay kayo adwa, pare ba daw? Kaloy. Suri talaga, kapitan. Naipasubo akla ang idi. Gapo itinalaos apongtot ko kada kayaw. Kinapudno na. Pagbabawiyak itan, tinaramid ko kada kayaw. Uray siyak, pare. Naamiris ko mo tibidot ko ita. Iswa pangaasim kumaa, pare. Pakawanan na kami. Saan na maulit pa, itinapasamak, pare. Amo ka na impuswan, ti panagdawat yu iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo adwa. Ay na, agyaman ak, pare. Agyaman kami launay kin ka, pare. Agyaman kami, kapitan. Awan anyapan na. Maawatak mo, taawan mo't perpekto kada tayo at taaw. Di kagdanag. Tayo kagumaak mo't tagbalin anasaya at kan pagulidanahan akas kapitan. Kahit aramidik tirumbeng, kas dadaulaw, dito'y barangay taya. Ay, day takot ngamin, kapitan. Ta imbes asikat ti mangiparit iti sugal, ngam agsugal kan agbartek kamat. Anya a klase ka, a kapitan. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pagklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.